Zdravo, ja sam Ema i u ovom videu govorimo o potencijalnim stanjima u kojima pacijent može da se nađe kada dođe u vašu apoteku. Ja ću izgovoriti rečenicu na srpskom, zatim njen prevod na engleski i ostaviti vam par sekundi kako biste tu istu rečenicu mogli da ponovite. Prva rečenica bi bila: treba mi nešto protiv alergije na polen. I need something for my pollen allergy. Potreban mi je lek protiv bolova, imam užasnu glavobolju. I need a painkiller, I have a dreadful headache. Imam visoku temperaturu. I have high fever. Imam osip po cijelom telu. I have rash over my whole body. Kašljem i suvo mi je grlo. I cough and I have dry throat. Ukočen mi je vrat. I have a stiff neck. Teče mi nos. I have a runny nose. Zapušen mi je nos. I have a stuffy nose. Boli me grlo. I have a sore throat. Osjećam se naduto. I feel bloated. Imam bol u leđima i mišićima. I have a backache and muscle pain. Imam herpes. I have a cold sore. Nadam se da ste zapamtili ove fraze i da će vam biti od pomoći u budućnosti.